یک جه بشاره هری گرینگه که نهال باکوری کردستان ترکیه نی گوتو بیش لسر تینه کرن و آماده کارین باش تینه کرن شبوه چنده دهل بشارتن شارداری ین 2024 آندا کرد به یک دنگ به یک رنگ به هفرا بجداری دوی هل بشارتن دا بیکن هیا چند اف یک دنگیا کردان وی سر بگیرن من میوانه که برس متین پیرانی سکرتیر حرکات آزادی لاستودی مل دیاربکر دیگر دابیتن برس پیرانی بخیرات برس پیرانی بخیر به کردستان 24 هەڵبژاردننی شارەوانیەکان بۆ کورد زۆر گرنگە پێتان وایە ئەم جارە بە پێچەوانەی هەڵبژاردننی سەرۆکایەتی و پەرلەمانی تورکیا کە لە ڕابردوودا دەنگەکانی کورد کەمی کرد لە درێژەی ئەو هاوپەیمانەتیە لاوازەی کە هەی بوو ئەتوانێت سەرکەوتوو بێ ئایا کورد دەتوانێت ئەم کارتە گەورەیە لە دەستی خۆی ڕابگرێ؟ بله بریا هر تشتی سلاف جبو همی تماشاوان 24 وکی هنجی بلیف کرن تو وقت هلبجارتنا پارلمانتریه ده پارتیا مافو آزادیان و پارتیا دموکراتا کرد و هر وها ام به حرکت آزادی هفپیمانیه که نشتمانی ما چیکر بس پشتی هلبجارتنه بچکی لاواز بو yani tişteki me duxas me bides nexist bes niha di pêşiya me de hilbijartina mahallî yani şaradarî heye înca em dixwazin ev hevpeymaniya niştimaniya xwe berfirehtir bikin û ji ber vî yekî amadekarî di aniha amadekariyê de ne çûyîn hatin berdewame digel kesên serbixwe partiyên siyasî û kesên rewşenbîr em hevdû dibînin înşallah em dixwazin ev hevpeymaniya niştimaniya xurtur bikin da ku encamekî somut bi dest bixin zor baş e kengî wê bernameya wê tifaka niştimanî ya kurdî rabigehînin û wê bername we çi bîtin belê ya rastî hetanî niha ji bo şaradariya hevpeymaniyê niştimanî em her sê hareket yani parti û hareket li gora xwe bernameyekî çêkirine bes ji ber ku ev partî û rewşenbîr û hareket hîn tevlî nebûne ji ber vî yekî ji niha ve em nikarin bibêjin ku bername û programê me ev e bes tiştekî biçûk ev e tiştekî biçûk mirov dikare bibêje yani di xetekî millî de di xetekî niştimanperveriyê de em dikarin bên bahev bername û program piştî hevdîtin piştî hevdîtinan em dikarin ji raya giştire jî belav bikin. بەڵێ ئەو هاوپەیمانیە نیشتیمانیەکان پارت و لایەنی کوردی باکووری کوردستان لە خۆ دەگرێت لەگەڵ چه لایەنێک زیاتر لێک نزیکن ئایا پارتە گەورەکانی باکووری کوردستان پارتە کوردیەکان ئامادەن لەگەڵتان لەو هاوپەیمانی نیشتیمانیە بەشدار بن لەگەڵ یان قسەتان کردووە؟ بەڵێ هێویە me ev e ku hemî partî û rêxistin bê reng yani herçi renk dibe bila bibe ji bo mefaqîne bes di xetekî millî de hege em bikarin bên bahev baştir e lê aniha di serî de jî min got partiya mafû azadiyan partiya demokrata kurd her wiha hereketa azadî hazir û amaden bes em dixwazin partiyekî partiyên nû jî hene weka partiya welatparêzên kurdistan her wiha PDK Bakur hege em ser bikevin em dikarin partiyên dîre jî rûnin û di xetekî niştimanî de xetekî niştimanperveriyê de em ê bernameya xwe diyar bikin. Baş e berez metin yani ev tiştekî zelal e eşkiraya ku Bakurê Kurdistanê li Tirkiyeyê yani dengê herî zûrê dengderên Kurd ji bo HDP'ye di hilbijartinên raborî de ev zelal bûye. û HDP jî niha dawî bi xebatên xwe yên siyasî anîne tevlî partiya çapa kesek bûye. Ve hewldaya weke partiyên Kurdî ku wê tifaqê durust bikin dibin navekî Kurdî da hevpeymaniyeka niştimanî da ku hewl bidin HDP jî yan partiya çapa kesek jî tevlî vê tifaqê bikin Kurd bi yek deng vê carî beşdarî helbişartinan be yani dil dixwaze hemî renk di nava vê îtifaqê de cih bigire lê mixabin haziriya me
آمادەکاریە me ji bo ev e alternatîf e ji ber ku di salên pêş de salên bihûrî de yani wextê rabûrdû me dît ku pratikên şaradariyê wan partiyên kesk û her wiha HDP bi rengê Kurdan tev nagerin û ji ber vê yekê me alternatîfekî xistiya pêşiya xwe heger ev bikaribin werin ser xeta millî bo Çîna yani bo Çîna em dikarin digel wan jî rûnin bes divê beriya her tiştekî em diyar bikin xetekî millî de xetekî niştimanperverî de yani em dixwazin milletê Kurd kesên ku dixwazin bê statû bihêlin em naxwazin bê statû bibe yani di nava şaradariyê de dibin şaradariyê de gelek xebat henin ku yani statûyekî xwe bixwe ye بەڵێ باشە بەرز em ê hewl bidin em ê bixebitin da ku berfirehtir be باڵە لە دوای ئەو هەڵبژاردنەی کە لە ماوەی ڕابردوو لە تورکیا بەڕێوە چوو بۆ سەرۆکایەتی و هەروەها پەرلەمان پارتی دەسەڵاتدار ئاک پارتی و هەڵپەیمانەکانی هەوڵێکی زۆر بوو بەدەستێنانی شارەوانی گەورەکان دەدەن کە ئێستا لە دەستی ئۆپۆزیسیۆندایە بۆ نمونە ئەستەمبۆڵ ئەنکارا دەنە مێرسین و ئەنتالیا ئایا کورد بەرنامەی باش و ئەڵتەرناتیڤێکی باشی هەیە بۆی کە بتوانێت ئەو شارەوانیانە لە دەستی خۆی بهێڵێتەوە یا جارێکی دیکە پەرە بە وەرگرتنی سەرۆکایەتی شارەوانی دیکە لە تورکیا بدات لە باکووری کوردستان بدات بەێ یانی ڕاستی شارەداریان وەکی ئیستانبول و ئەنقەرە کورد دەنگێکی نزمە کورد بە دەنگێکی نزکێمە بەس کورد دکارن سەرۆکایەتی وێ باژارێ یعنی شارەدارێ وێ باژارێ بگوهرە بەس بیلە سەبە ئەم ناخوازن دەنگی کوردان بچە ji ber ku me tecrübe kir hilbijartînên berê de Kurd dengê xwe da partiyekî bes çi feyde nedîtiye hege ev alternatîv ev xeta niştimanî xurtur bibe û bikeve rêya xwe dikare serokatiya bajarên wekî İstanbul û Ankara jî bûgere em hêvî dikin bes ji niha ve mirov nikare tiştekî bibêje زۆر باشە بەڕێز مەتین پیرانی سکرتێرê حرەکەتا ئازادی لە ستۆدیۆمە لە دیاربەکر گەلمە بووی گەلێکی سوپاس بۆ تەڤلیبوونەوە زۆر سپاس